Prapum madun riu tili ki Airways jong ke Pakistan. Ki beregi kitem barat ba jong sipai sun jong ke Pakistan. Lengba ki high speed missile kriwit ke India. Watang uwe missile jong ke India ro klemla ke Pakistan banyada. Kari India kala tombor yan riu tili ki kitem lingsun nyepo Pakistan. Katba ke Islamabad akas ngi ke Arlenter kala tombor ke arpun riu tili ki jaka sipai. Bat ke jingte jong ke pajba akaleng sau tili ki jela. Kata kejela Jammu Kashmir, Punjab, Rajasthan, bat Gujarat. Kasorkar Pakistan galong bakanang penkeriak ru iksipai jongka syak jaka basakmat silinter bat ke bordar kari India. Henry iksipai India kidon ya kata kejinglong gabahe jong jempen krek ban trekam bermentelakam bat ban yada nagi nongsun. Kalong kum gejing penistom banyak Pakistan. Henry gede kejing sisa namar bak Pakistan kelakwa yal kejong ganong. Kumta kayo yal kajong kabainong. Kari India om tang baglather giti Airbase jong Pakistan. Henry wat ia keja kas natiar jong Pakistan ro kila bom lekilaka. Kumjuru ia radar bat kijaka butiar. Bat nalor kata sai kitem sipai hapo Rafiqiu Murid Chak Lala Rahim Yarkhan Syukur barapo Chunian kidi kijaka balasat tombor dak sipai jong kari India ya kiti kijaka jong kari Pakistan. Jaka radar hapo pasyur bat kawe ketem lingsun hapo silicon ru kelasak ther bak kelasak penjan. Ki Airbase lani jaka badon ki Airbase belak kruwet dakar India. Kata kalong hapo Rawalpindi Lahore Islamabad Sheikhupura Narwal barapo Nur Khan Airbase kelasak strike hak spy jong kari India. Hadin kajing ther tingge dakar India ya Pakistan. Kari Pakistan kelakwa banyak sukno sisendan bagat India. Kata katkum ketulung kubor na CNN News 18. Kata Manoj Gupta ulong. Baka jini kenduk markmat apeng kandia Pakistan. Kalaja lane kelalong. Kata lingba ke Director General of Military Operation jong ke India bak Pakistan. Ngendeng api yui pad kubor kemenmi nakane kajingkan at apeng India Pakistan. Subscribe ya kane ka channel ba phila bani on upload su yui pad ki video. Kublai sibon.